Gut, Labrik, wisst ihr? Einen schönen guten Morgen oder guten Mittag an euch. Bei mir ist es hier noch sehr früh morgens. Pie Aleksa šobrīd ir agri no rīta, jo viņš pagaidām vēl atrodas Amerikā. Aber ich freue mich, dass ich sehr mit euch sein kann, mit euch sein darf. Pie mums jau ir pēcpusdiena. Das Thema von heute heißt niemals genug. Mūsu tēma šodien ir nekad nav. Okay. Kennt ihr das auch, dass wenn man früher in einem Spielzeuggeschäft war, Vai jūs to arī jūtat, kad esi bijis daudz kādā iepirkuma? gab es immer diese eine Sache, die man unbedingt haben wollte. Kādā iepirkuma vietā un jūs esat redzējuši kādu lietu, kuru jūs noteikti vēlaties. Und wenn man diese Sache sogar bekommen hat, wie zum Beispiel Lego oder Tiere oder was es auch sei, Un, lai kas tas arī nebūtu, dann wurde es ganz schnell langweilig. tad paliek garlaicīgi. Und man hat gemerkt, dass diese eine Sache, wo man gedacht hat, wenn ich das habe, dann habe ich genug. Un cilvēks domāja, ka ja man būtu šī lieta, tad man būtu gana. War es trotzdem nie genug. Bet nekad nav gana. Und so eine Geschichte finden wir auch in der Bibel. Un šis stāsts no Bībeles. Und wir wollen sie zusammen aufschlagen in Josua Kapitel 6. Atvērsim kopā Josuas grāmatu 6. nodaļu. Mit mir gemeinsam das Buch Josua Kapitel 6 auf. Lasīsim kopā no Josua grāmatas 6. nodaļas. Und dort wollen wir die Verse 18 und 19 lesen. Un lasīsim 18. un 19. pantu. Und der Kontext hier, ist, dass das Volk Israel kurz davor ist, die erste Stadt zu erobern. Liest du den deutschen Text? Und hier steht geschrieben in Vers 18 heißt es: Ihr aber hütet euch vor den Gebannten, und ihr nicht, nachdem ihr daran den Bann vollstreckt habt, doch von den Gebannten etwas nehmt und über das Lager Israels einen Bann bringt und es ins Dunkel kommt. Aber alles Silber und Gold samt den Ehren und eisernen Geräten soll dem Herrn geheiligt sein. Es soll in den Schatz des Herrn kommen. Mēs lasām 18. pantā. Sargāties no tā, kas ir padots iznīcības lāstā, kā jūs paši netopat par tādiem, kas ir iznīcināmi, un ka jūs neņemat daļu sev no tā, nepadariet arī Izrēla nometni par tādu, kas ir padota lāstam, un kā jūs to nenobēdat postā. Bet viss sudrabs un zelts un vara un zelts rīki, lai ir svēti tam kungam, un tie, lai nāk pie tā kunga dārgumiem. Hier ist Israel kurz davor, Jericho einzunehmen. Šeit ir teikts, ka nedrīkst neko saņemt. Und dieser Gott, ihr dürft euch alles nehmen, wenn ihr Jericho einnimmt. Jūs varat ņemt visu, kas nav zem lāsta. Aber ihr sollt euch nicht nehmen verschiedene Sachen wie Gold und Silber. Das erste, also die erste Stadt, die ihr einnimmt, das soll alles Gott gehören. No pirmās pilsētas, kuru jūs ieņemsiet, visa tā bagātība, lai pieder Dievam. Nehmt kein Gold, nehmt kein Silber, alle soll in die Schatzkammer Gottes kommen. Un
viss zelts un sudrabs, lai nonāktu tā kunga krātuvē. Und wir schlagen auf im nächsten Kapitel in Josua 7, 18 bis 21. Un 7. nodaļā no 18 līdz 21. Und hier kennen wir die Geschichte, als ein schweres Schicksal über Israel gekommen ist. Un te mēs redzam, kā par Izraēlu nāk smags lāsts. Und sie versuchen herauszufinden, warum. Un viņi uzdod sev jautājumu, kāpēc. Und wir lesen in Vers 18. Un mēs lasām 18. pantā. Und als ein Haus herzugewandt wurde Achan mich losgetroffen, der Sohn Gams, und Sakis, der Sohn Serachs, aus dem Stamm Juda. Un kad viņš lika tuvoties šī nama atsevišķiem vīram, tad tika norādīta apzīmēts Ahans, Karmija dēls, kas bija Zabdija dēls un Saharas dēls no Jūdas cilts. Vers 19. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israel, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verberg es nicht vor mir. Tad Jozua sacīja Ahanam: Mans dēls dod godu tam kungam, Izraēla dievam, un dod viņam slavu un saki man, ko tu esi izdarījis, bet neslēp manā priekšā itin neko. Vers 20. Da antwortete Achan dem Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich an den Herrn, den Gott Israels, versündigt. Dies habe ich getan. Ich sah unter der Gürtel einen kostbaren Mantel und 200 Schekel Geld und ein 50 Schekel Schwert. Der gelüstete mich danach und ich nahm es und siehe, es ist in meinem Feld in der Erde vergraben und es fiel herunter. Tad Ahans Jozuam atbildēja un sacīja: Tiešām es esmu grēkojis tā kunga Izraēla. Vers 34. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Un viņa tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu un sacīja: Tagad taču mans vīrs pieķersies man, jo es viņam esmu dzemdējusi 3 dēlus, un viņa nosauca tā vārdu Levijs. Die Jeder, sie sehen sich an dieser einen Sache. Viņa vēlējās tikai vienu. Sie denkt, wenn ich die Anerkennung und die Liebe meines Mannes bekomme, dann habe ich alles, dann geht es mir gut. Viņa cerēja, ka ja viņa saņems pilnīgāko vīra mīlestību, tad viņai viss būs brīnišķīgi. Und vielleicht ist es bei uns manchmal auch so, dass wir denken, wenn wir diese eine Sache haben oder wenn wir eine Sache bekommen, dann ist alles okay, dann können wir uns zurücklehnen und uns sicher werden. Un mēs arī bieži vien domājam, ka ja mēs sasniegsim to vai to, tad mēs varam droši dzīvot, tad viss būs labi. Und Lea hat gedacht, wenn ich ein Kind bekomme, dann bekomme ich das, woran ich mich wirklich sehne. Un viņa domāja, ka ja es saņemšu bērnu, tad mans vīrs mani vairāk mīlēs. Aber leider ist es nicht passiert. No diemžēl tas tā nenotika. Aber selbst wenn es passiert wäre, wären sie dann wirklich glücklich gewesen. Bet ja tas tā arī būtu, vai viņa būtu patiesi laimīga, Wir lesen Vers 35. mēs lasām 35. pantā. Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf mit Gebären. Un viņa tapa atkal grūta un dzemdēja dēlu un sacīja: Tagad es slavēšu to kungu. Un viņa nosauca tā vārdu Jūda, un viņa mitējās dzemdēt. Und ihr seht aus diesem Beispiel, Ļoti tāds piemērs, spilgts piemērs. die Liebe von einer Familie oder von einem
Mann zu bekommen, ist keine schlechte Sache. Saņemt vīra mīlestību nav nemaz tik vienkārši. Wir reden nicht davon, dass man nur von schlechten Sachen niemals genug bekommen kann. Mēs neesam gatavi saņemt tikai sliktas lietas, kas arī bieži vien gadās. Also nicht nur von Fast Food, Ne tikai to labu, nicht nur von schlechten Dingen wie Drogen oder Alkohol wird man nie genug bekommen. Cilvēkiem nekad nav gana tie, kas dzer, nevar rikties, dzert un mitēties. Sondern selbst von guten Sachen. Bet arī no labām lietām. Wenn sie nicht die richtige Priorität in unserem Leben hat oder die richtige Stelle, Ja tai nav pareizās prioritātes mūsu dzīvē, vai mēs neīsti können wir auch versuchen, rīkojamies diese Erfüllung durch gute Dinge zu bekommen. un meklējām saņemt mūsu piepildījumu caur to, Aber es wird trotzdem nie genug sein. bet nekad nebūs gana. Aber wir können lesen im Psalm 127, Mēs varam lasīt 125. psalmā, Psalm Kapitel 127, psalms, nākušas lūdzu. Verse 1, 2. 127. psalmā, 1. un 2. pantā. Dort steht, Tur ir wenn rakstīts. der nicht das Haus baut, dann arbeitet umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti tas, kas ar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sāks nomodā. Es ist umsonst, die aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Ir velti, ka jūs ātri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagātīgi dod miegā. Es macht keinen Sinn, immer noch nach einer Sache mehr zu streben und niemals genug zu haben. Lai tiektos pēc kādas lietas arvien vairāk un nekad nebūtu gana. Gott hat uns versprochen, dass er uns genug geben wird, das, was wir für unser Leben brauchen. Dievs mums brīdina, ka viņš grib mums dot gana tik daudz, cik vien mums ir vajadzīgs mūsu dzīvē. In Matthäus Kapitel 6, Vers Matejas 6. 25, nodaļā no 5 līdz 18 mēs lasām. dort sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht, sie erfinden an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Lasīsim latviešu arī. Tāpēc es jums saku, nezaudieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ķepsieties, vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes. Skatieties uz putniem gaisā, tie nesēj, tie nepļauj, ne tie sakrāj šķūnos, un jūsu debesu tēvs tos baro, vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Für uns ist niemals genug. In Vers 5. 5. pantā.
Dort steht, er kommt her in einem Samarien, ganz sicher, nah bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun jetzt müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt ein Groß aus Samaria, um Wasser zu schöpfen, um Jesus Christus gib mir zu stellen. Tad viņš nonāk vienā Samārijas pilsētā vārdā Sihāra, netālu no turienes, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa pieklusis apsēdās turpat pie akas, tas bija ap 6. stundu. Te kāda sieviete no Samārijas nāk ūdenis ņem. Jēzus viņai saka, dod man dzert. 8. Vers. Dort steht geschrieben, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als Jude von mir zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wenn er ist, der mit mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gibt dir lebendiges Wasser. Jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samariete viņam saka, kā tu jūds būdams prasi dzert no manis samarietes, jo jūdiem samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu to zinātu par Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvo ūdeni. Und Vers 11, dort steht, Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer, und der Brunnen ist sehr tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer dieser Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, fragt seinen Söhnen und seinen Vieh? Samarieti viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tā ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganāmpulkiem? Und im Vers 13 sagt Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird irren. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gegeben habe, den wird die Ewigkeit nicht müssen, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in ewige Leben führt. Jēzus atbildēja viņai, ikvienam, kas dzer no šīs ūdens, atkal slāps, bet kas dzer no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņa par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai. Und in diese Geschichte, šajā stāstā, und ich möchte fragen, diese Frau sagte, woher willst du dieses Wasser nehmen? Gib mir dieses Wasser. Viņa jautā, dod man šo ūdeni. Sie sagt, gib mir dieses Wasser, das ich nicht mehr trinken muss. Jo viņš ir teicis, ka, ja es to dzeršu, man vairs nevajadzēs dzert. Und erinnert ihr euch, was Jesus geantwortet? Vai atceraties, ko Jēzus atbildēja? Jesus sagt ihr, Viņš viņai saka, gehe hin, ruf den Mann und komm her. Sauc savu vīru un nāk šurp. Und wisst ihr, warum er das gesagt hat? Ziniet, kāpēc viņš tā teica?
Weil sie hatte nicht nur einen Mann, Jo viņai bija ne tikai viens vīrs, sondern sie hatte ganz viele Männer gehabt. viņai bija daudz vīru. Und mit dem sie jetzt war nicht ihr Mann. Un tagad Jesus sagt zu ihr, okay, du möchtest nicht das lebendige Wasser haben, tas, kas viņai bija, nebija viņas vīrs. Un Jēzus saka, ja tu gribi šo ūdeni, du möchtest nicht das Wasser haben, das wirklich deinen Durst stillen kann, gribi tiešām to ūdeni, kas var rendināt tavas lāpas, zeig mir, womit du deinen Durst stillst. saki, kas rendinātu tavas lāpas. Zeig mir, was du nimmst, was du denkst, dass es die Erfüllung und wahre Glücklichkeit schenkt. Parādi, ko tu domā, kas ir tavs piepildījums. Un es tev pateikšu kādas lietas, kas ir. Und wir sehen, wir sprechen nicht über schlechte Dinge. Viņi runā par daudzām lietām. Also wir sprechen nicht nur über Zigaretten. Viņi nerunā par Oder über Drogen, par cigaretēm vai drogām, sondern wir selbst gute Dinge. bet viņi runā par labām lietām. Selbst mit guten Dingen können wir versuchen, unseren Durst oder dieses Gefühl nach Erfüllung versuchen zu stillen. Mēs labas lietas varam mēģināt apslāpēt savas lāpas. Aber diese Dinge füllen uns nicht glücklich. Bet šīs lietas mums nepiepilda. Wir nehmen eine Sache davon, Un katru dienu no jauna, aber wir brauchen immer wieder viel mehr und mehr. mums ir daudz kas vajadzīgs. Un vajadzīgs arvien vairāk. Und in Wirklichkeit wird es uns nie komplett erfüllen. Un šīs lietas nevar mums pilnībā piepildīt. Aber es gibt keine Dinge, die diesen Durst stillen. Nav lietu, kas var šīs lāpas rendināt. Und das ist das lebendige Wasser. Bet ir viens, kas var to rendināt, un tas ir dzīvais ūdens. Das ist Gott selber, der diese Leere und Platz in unseren Herzen füllen kann. Tas ir pats Dievs, kas var rendināt šīs lāpas tavā dvēselē, tavā sirdī. Und wir können suchen nach Dingen, die diese Welt uns anbietet. Un mēs varam nākt pie viņa, Einen neuen Computer oder ein neues Handy. vienalga, ko mēs iegādātos, vai tas ir dators vai jauns telefons vai kaut kas cits. Und dann denken wir, da wird es mir gut gehen und ich werde nichts mehr brauchen und alles ist okay. Un tad mums šķiet, mums tagad ir viss un viss ir labi. Aber es wird uns leer bleiben und es wird uns nicht die Erfüllung geben, die wir vielleicht denken, dass es geben wird. Bet tas mums nedod piepildījumu, pat ja mēs tā domājam. Sondern alleine Gott kann uns wahrlich erfüllen. Tikai Dievs var tiešām piepildīt mūsu vēlmes. Wir lesen zum Abschluss Psalm Kapitel 16, Vers 11. Un lasīsim no Psalma 16, 11. pantu. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht für Freude in Höhe, liebliches Wesen zu deiner ewiglich. Tu darīji man zināmo dzīvības ceļu, tu piepildīji mani ar prieku sava vaiga priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvanas un tavas labās rokas ir mūžīgi. Bei Gott dürfen wir wahre Erfüllung finden. Pie Dieva ir paties piepildījums, Und er schenkt uns das Wasser, nachdem uns nicht nochmal neu dürsten wird. un viņš dāvina mums to ūdeni pārpildībā, kā neslāpstam vairāk. Das ist die Botschaft, die ich heute jedem Einzelnen von uns mitgeben möchte.
Un tas ir tas ūdens, ko gribu jums šodien līdzi dot. Unser himmlischer Vater, Mīļais debesu Tēvs, wir danken dir, dass du uns diesen Tag und diesen Sabbattag geschenkt hast. mēs pateicamies Tev, ka Tu esi devis mums šo dienu. Helfe uns, dass wir dieses Bedürfnis in unserem Herzen mit dir tun. Mēs vēlamies šīs slāpes mūsu sirdīs piepildīt ar Tevi. Es gibt viele Dinge, die in der Welt noch anbieten kann, gut oder schlecht. Jo tās daudzas lietas, ko pasaule piedāvā, nevar mums svētināt. Aber am Ende wird es uns doch nicht können. Un nevar dot piepildījumu. Helfe uns, andere Menschen, die nach wahrer Erfüllung suchen, zu dir zu zeigen. Palīdzi mums ieraudzīt cilvēkus, kuri meklē Tevi, viņiem parādīt ceļu pie Tevis. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns liebst Paldies Tev, ka Tu mūs rādi, ka Tu mūs mīli, und dass du lebendiges Wasser in jedem von uns hast. un ka Tu mums dodi dzīvības ūdeni. Das bitten wir und danken wir im Namen Jesu. To lūdzamies Jēzus vārdā. Amen.